Ese wari uzi ko umuntu umwe ashobora gukanda buto isi yose igahinduka ivu? Zino ntwari eshanu ziramutse zikoreshejwe ubaye ufite ubushobozi bwo kudapfa, wahumbya amaso ukayahumbura isi usigayeho wenyine. Ibintu byose byabaye umuyonga, abantu bose bapfuye. Bino nk'uko utari ubizi ni nk'uko utazi yuko uramutse ukanze kuri buto ya subscribe ushobora kumpindurira ubuzima. Ubaye utarayikanda byaba bibabaje. Intwaro ya mbere ya kirimbuzi ibitswe n'Uburusiya bayita SR-28 Sarmat, kandi nanone ikaba yitwa Saturn wa kabiri, Saturn 2. Iyi ni misile ya kirimbuzi ya mbere ikaze kurusha izindi ku isi. Ishobora kurasa intera ya kilometero 18,000, bivuze ko kuva mu Burusiya igera ku gihugu icyo ari cyo cyose ku isi byayitwara umunota umwe gusa. Ibitwara itwara harimo ibisasu bya kirimbuzi birenga 10 muri ino ntwari imwe. Buri kimwe gishobora kwica abantu barenga miliyoni. Ibaze nawe ibyo byose birekuriwe icyarimwe, icyo bishobora gukora. Dore icyo bishobora gukora ino ntwari igihe iramutse ikoreshejwe. Dore icyo yakorera isi: yasenya igihugu icyo ari cyo cyose kiri ku isi, ibikirimo byose bikaba umuyonga icyarimwe. Ishobora kandi gukuraho ibikorwa remezo mu mijyi, inganda ndetse n'abaturage barenga miliyoni 50 bitewe n'aho iguye. Ibi ni by'ino ntwari ishobora gukora. Ibaze baramutse bakoresheje nk'izi ngizi ebyiri, isi cyo yahita ihinduka cyo ni umuyonga. Ino ntwaro nta bushobozi bwo kuyihagarika buhari mu gihe yaramutse ikoreshejwe.